Nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi ba Rutonde TV mukomeze kugubwa neza. Kuri ubu ngubu ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ituzanya. Benshi mwumvishe iby'urupfu rw'umwana witwa Akeza Elise Rutayomba. Ni umwana wamenyekanye cyane ubwo yaririmbaga indirimbo ya Meddy, ubwo yayisubiragamo indirimbo My Vow. Umwana rero ku itariki ya 14 Mutarama ku wa gatanu nibwo yaje kuba yitaba Imana ahagana mu masaha y'i saa sita. Uyu mwana byavuzwe ko yitabye Imana aguye mu kijerekani mu idomoro babikagamo amazi ya litiro 200. Byavuzwe ko rero uyu mwana yaje kuba agwa mu icyo kijerekani aho yabaga kwa mukase, aho yari aje kuba mu gihe gitoya kugira ngo abone uko yitabira ishuri, kuko kujya ku ishuri byabaga bigoranye bitewe n'aho yabaga mbere. Rero aza kuba kwa mukase n'umwana w'imyaka 5 kugira ngo abone uko ajya yitaba ishuri. Kuri ubu ngubu rero inkuru ibabaje, uyu mwana akaba yashyinguwe. Uyu mwana rero ubwo yasezerwagaho abantu benshi bagiye barira cyane bagaragaza agahinda kenshi batewe n'uyu mwana w'imyaka 5. Umwana wari umaze gukundwa n'abantu benshi kandi ni n'umwana wari ukiri muto ubona ko yari afite ejo heza hazaza, ariko kuri ubu akaba yaramaze gutabaruka. Uyu mwana rero abantu benshi ntabwo bavugaho rumwe ku rupfu rw'uyu mwana. Uyu mwana rero bivugwa ko yaguye mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi, bakibaza uburyo uyu mwana yaguyemo, abantu benshi bikabayobera kandi bikabashobera cyane. Uyu mwana rero bivugwa ko yaguye muri iki kijerekani, bivugwa ko yaguyemo ubwo mukase yari yagiye kwa muganga akaza guhamagarwa n'umukozi yari yasize mu rugo. Uyu mukozi nibwo yabonye uyu mwana yaguye mu kijerekani, aza guhamagara mu nyirabuja mukase w'uwo mwana aho yari yagiye kwa muganga. Nawe uwo mugore ahita ahamagara umugabo we aza kwitabaza murumuna we wa hafi. Ahageze asanga umwana yaguyemo n'icyo kijerekani, aribwo yahise amufata amukuramo, amukorera ubutabazi bw'ibanze, dore ko n'ubundi yari asanzwe ari umuganga, ariko biza kurangira wa mwana ashizemo umwuka. Rero uyu mukozi bamubaje impamvu atakuye uyu mwana hakiri kare, yavuze ko uyu mwana yari yamubuze akaza gusanga yaguyemo, yagerageza kumukuramo bikamunanira. N'uyu mugore rero akavuga ko we yari yagiye kwa muganga akaza guhamagarwa n'uwo mukozi amubwira ibyabaye. Ibintu rero byabafasha abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo n'umuhanzi Meddy wari warakunze umwana bitewe n'uburyo yasubiyemo indirimbo ye My Vow, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bamukunda cyane. Ibi byabereye mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Busanza Bosco Habimana aganira n'ikinyamakuru Kigali Today yabatangarije ko ibi ngibi yabimenye ndetse aho yatabajwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu ahagana saa 7 z'amanywa, nawe akaza aje gutabara, akahagera agasanga uyu mwana bamaze kumukuramo ndetse yamaze gushyiramo umwuka. Bikomeza bavuga ko kandi umuyobozi wa RIB avuga ko hatangiye iperereza ndetse ko hari n'abantu 2 batawe muri yombi. Abantu 2 rero bakomeje gukurikiranwa ngo bamenye iby'urwo rupfu rw'uwo mwana, ni umukozi wari wasigaye mu rugo ndetse n'uwo mugore wo mu rugo aho umwana yabaga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry agakomeza asaba abantu ko
bakomeza bagategereza bakirinda ibihuha mu gihe bagitegereje kumenya ibyavuye mu iperereza ndetse bakamenya ni icyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uriya mwana. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza icyaba cyateye urupfu rw'uriya mwana bikabayobera, kandi urwo rupfu ukumva ko ni urupfu rw'amayobera. Rero reka dukomeze dutegereze tumenye ibyo iperereza riza kutubwira. Reka natwe ariko tuvuge ngo resiti ini pisi, ruhukire mu mahoro mwana, Imana ikwakire mu bayo. Akeza Elize Rutayomba, Nopani TV, ciao ciao.